Adwoa, Pimia, we are Memphis. One other material, Kamachile, Ibiania, Hey, Asama Maker, Waba, Tie, and Mane Hawo, and a one slow. Thomas, and one Aniagro, they say, I come new, and new Thomas, and with Yamono, I was swan, I was so. Why am I, what do you, Mam Kwam and Chimpanam and Castle Jow? Oh, your baby, a Ubua dear, what says Nadia, and Maso, Yawa, on could have been now bone crook, Unimadio, Yateto, Yasan Grobra, Nemo Macadia Bacopa, and Meradania, Ebunumua, and yes, I'm Adwoa, watch it. And my went out here, Shady, life free bobby, Oyaka them, a yabio. What's your say? Adwoa me Yere, Yayam and Pena, Obiasham Kwaadee. When I'm in one, the one I'm in Yano. And you mean a branch friend of Okomfo Kwaadee, Jerry. Or no, and a boss, and you mean. Adwoa me Yere, Yayam and Pena, Obiasham Kwaadee, when I'm in one. If I told you what Yere Nasa Wompena. And you mean, and you ma a cassa at the fat aware for a home. Titru, and you mean express a mamma wariamu sudi, a warium, and you know, na sit in no. Says all your bawari for Nessa, what ya wariasia, o sudi, Utian 7 annum to Nini Kana, a year footwo. At the mamma wari for the mouse or mawaria motia wariasia. One, and you mean chesses all your barnes wawaria, a muru, who make us a muru one, natures a sabi, and your fee. Unya a mani be worry, many be we are no one see a worry in a way, and Untinia no yana cannon and no didn't out on check, and then a Kwaadee say. Also, I didn't even compare them Penano. Your near my baby and Prani man and Nigia by or Befia Unyanesa to a some Adwoa, my entire shabi, life we will be Oyaka them. O your bar, Miss Roman, your wanted to qua, twas ya Adwoa, Pinimia, we are me Memphis. One other material, her material, Bibiani already ye. Asama Maker me Yere Tieni, and my name how head was it all Thomas, and one as out and never no grown, Nemum Sabredi, new Thomas, and near Mabakrum, and Untikane, so your barnes have been producer. Now just run whom been and another da, and they walk or die as if a BG string, Shebi Mokunu, and only new Thomas, no. Or the Yere companion Penan Washa, or Penayere Pa, sounds was for Barnisham Kwaadee. Nemo near me one and Penano ya, and on a church man a quabonting. And until so your bar, what if wa? She near me be an agas in be a sedia bay a ukununko diabonting. Adwoa, Pimia, we are me Memphis. One other material, Ibiania, Yere, Asama Maker and Waba, Tieni, and my name Hawo, Yere so. Old Thomas and one Aniagro, say, a chum, new Thomas and my way, Mojamono, I was swan, I was swap. Why am I, what dear Mam Kwam and Chimpanam and Castle Jow? Oh, your baby, a Ubua dear, who sends Radia, and Marcel, near Wawa, on what I bring now, Boncro, Nemo Macadia Bacopa. And Meradania, Danin Ho, Bunumu, and yes, I'm Adwoa, watch it. And my went out here, Shabby, love we will be, Oyaka them, a yapio, yeah. Bobaya, DJ KA music breakdown. What's your say? Obi because anake and the new way there. Sanet here. And you must me Yere ne Mempena. Aya futuonyum kese pa. Me Yere ne Mempena hwan na me wan me baba betreo. Na we yeso obi numo dro my iPhone ti me wi awan kasa be wu de obe choose no what's your say? Okomfo Kwaadee ni Tio Aba. Okay. Adwoa ya me Yere ya ya me Mpena obia hwe Kwaadee why na me wanu why na me nyanu Adwoa ebru asemu
Adwoa yeme yere ya yeme mpena ubia shem Kwaadee wana me wanu wana me nyanu Adwoa pimia woya meye memfe wana ade machire hwemachire bibia ni ahwe ni ye asama me kan wo ba tie ni ye emane hawo ene wansuo Thomas and one and Yere say atwam new Thomas Mujamono I was one I was so why am mine what dear mam kwama men chimpana men cast some jaw oh your baby a ubu dear what says radia a maso yawa on koda bidem na bonkro unimadio yateto yasa gro bra nemo makadia bakope emre dania ebunu mu anya sa ma adwoa wacha e ma wenta de esebi life ibobi wo ya academ eya bio woti ase adwoa ya meyere ya ya mempena obi ahwe Kwaadee hwan na menwa no na hwan na minya no anyumi eya branch friend Okomfo Kwaadee Yere ono ene boss anyumi na da bia mekasa Kwaadee ono ni twi na obeka ne yesi ye free chrome akra no se wan tell waso a se okasa utimi se twi no oka ba wan hwe a wonti asem na se adwoa ya meyere ya ya mempena obi ahwe Kwaadee hwan na menwa no me pa cho be ware o yira na se wo mpena ti asem ni yo anyumi anyuma ekasa edefa awarefo eho titru anyumi ekire se ema maware mu wa asodie ewa awarem anyum no na se kire nyina no se so yo ba awarefo na se wote aware ase a wo asodie na bia me kasa anyum we first day me te anyum we na anyum de anyum be nie me yere no mpra de oye den wa compare utie nsem na anyum tuni ni kana eya futuo edema mema awarefo ne manso amaware amote aware ase one enyum ne kire se wo yo ba na so aware a emuru ho me kase emuru ho a na kire se sebe enya fi unya emani bi ware mema ni bi wi a no ohunu ne si aware na wie enu ntiniema no ye ne kane no ode ni nyina ato nche enu na Kwaadee kire se onso ode ne yire ne compare ne mpena no yo niema bebra ne mpena ne yema na nigye ba oba fi a onya ne saa to se ma adwoa ma ye ntade ye bi life ibo bi wo ya academ ti ase wo yo ba mesro menyo ho atete kwa to se adwoa pinimia wo ya meye memfe wana ade machire hwe machire bibia ni a wo hwe ni ye asema me kan meyire tie ni ye emane ha wo hwe ni wansu o si all timers eno na sata na me no ogro na mom sabre de new timers eniema bakrom enu nti kane sa wo yo ba na sa ben producer na wo hye sunu yenura no hu bi na ena na deda ene wo koda ya se afra bibi G string shebi ma okunu enu ni new timers no woti ase etoda sheda tra TV hu din na hwe de ekọ de mema ne pe ne frase na yema wo mo ti enyum ni yo ode ne yire compare ne mpena no hwe a ope ne yire pa sanso so oba ne hwe Kwaadee na mom niema bi wo ho a ne mpena no so ya eno na twetwe ma ne kwa abonten enu nti so yo oba warefo a sua niema bi na gas ni bi ye sede be ya wukunu nkodi abonten oti ase kwa me papa no fato nchen kakra oba ma wukunu mfro ma anyi so ye wuji so ye obi beje ne so sweetheart darling honey baby DJ K.A. me feel you me se ne mema na ya ba na asoden oti ase asoden o eniema nkitinkiti bitimi carry away odwene ho abenti ase obeka se bi aga ne de aduro enya aduro wasua niema bi because you see a way to a man's heart is through the stomach onu aduane ma okunu di oba bi betimi de aduane age okunu kura firi wonsam simple kura no kura de chesem efo kura eno ne de afu ewom because be ma pia bonti no onya aduane pedi wa bonti a wanhwe ana na ni kwa akoka ho eno nti adwoa wo wasam na wo kan yo adwoa ne yire no ena yanso ya ne mpena to asi new timers eno ana ne agro wasi memo jamono awoso na woso na wo sese me no tena wayo ho asa waye me maame waye mere enu nti maame kwa maame ntwempena me nka ase magyawo
whereby ya bema bekasa na che se niema bi wo ho a ekoso wo fia na ni nye ho because bema fra adwuma ba na so wabre no antimi anhia no na da bia wo mra ma me wutiri hu toso sadere me say eputi mema off bema bi betimi atuni na adwen fra adwuma m so wo ba na anwumre ade a me ne me yere beye no enya asam keto a ode ani gie na eba fie na moma de ba akopɛ ebetimi ama sebe ne ho adwodwo Silver 90. enu nti Kwaadee nwom na oto Yere me pa cho hwe no wanka se eye nwoma sebe eye nkwase anwom da bi utie nwoma no watie ne yie eye afutu nwom pa to so waye ma me waye mere wo de ma me kwa ma me ntwempena me nka asem agya bi ko wonye wadwen so obeye niema yie oso yo ba bi a ubu ade wo san sura de e ma sew ene e wa won e ma sei bi ne e wa won onkura abramu ni made yo sanse wo bo onkuro ya tetew nemo masam na ha na wono se emre dane a dane ne ho emre bunumu anu abunumu yesi afina ba so ne adie maame enu nti toda sesane mamu kakra afurukutu all fall down montom ginigi ni nyina ma be ma ni bi enkasa banche da ho ebo ne da bi de wadaroma emema ne bebre na mpesa makacho se nkola ne se style bia by friend na na mama ground style for friends ya ba mpaso me ba jonyo me na metro enu ntima me mesraw siani ma bi ka ho emre dane anu adane no ho adane ho ebunumu enye sa ma Adwoa wose wache ema yenta ade ehye bi life ibo bi wo ya akadem ma me ye pie etoda fa ho sa uraba ade ana wo ya be ma ni hia wa na ni je wo ho no koso ana ye mesie ne ma ni bi agai sa ne ma ni nyina ebra na pe no o de perfume papa bi gu ne ho o kasa bra ne ho na ne kasa anko ene wo hunu so anya be ma na wie nti wadane atete kwa ama no emema no se be ba mo so ene ye kyena nti mesre Adwoa pesa wo ye Yere ne etem pena ne firi ho de a ye wa said here 98. Ubia shem Kwaadee why na me wadu why na me jadu Adwoa ebru asebu hey Okomfo Kwaadee ni yey Ubia shem Kwaadee why na me wadu why na me jadu Adwoa ebru asebu okay Obaya Jaisa akoda wisu awuguma wadie wodi adabia wunie dabia yempie wasobere na no woje meka se mintua mebua metua ma ho tono tawo twa no ho ni spray je ne ho wagina shining shoe wafa ne ho koprame akoda bone beko for strap asaba so hone esano be sha wo so ne maso papa bi wo hurisi anu a wo si anu a akwada ne de ne ho ahade o wo yo ba bia wotimi ne ho oba bia wo bu ne mu empam de me mabo petere mi nwohwe na yo akwada we ma hwe awanu a na bekumie Premani ba wo bia tenenka ha mobile phone girl ha a live girl fried rice girl me Adwoa watifie Adwoa watifie wo sha dokodon me Adwoa watifie de wireless wedi bio enu ntisa wote ya ne mpena no nso asem no oka no oba ya agai sa akwada wesu awuguma ware ewudi edabia wuni edabia yempie asobere na no wo je me kasa mintua meboa metua mo ho unim ne mpena no nso de no eya ade so odo ne Yere nemom niema nkitenkite bi asa de America no tie ane mpena ne ye no enu na ama na adwene akwakodi ne mpena ba odo ne Yere pa okaso no ne Yere na oboa enu ntima me so be hu respect bia be ma ne de ma wo nemom ewo ma no okwa abonten aka niema nkakra bi enu oka ne mpena no nso de tono wagina shining shoe wafa ne ho
enu ntia no twa besi de na me catch ro first verse nim no eto da ma me dress enye da bia na ade ntoma bebo mu be ma ni mpre adwuma mra no wa sweet wo dware wie de aduhwam kakra go ho watompa enye asam keto a unya tete kwa saa o untwam sansa ware forever and ever once amumi enu maka I do ne de mo de kwa wieye enu nti enye manne man kitinkiti bi enye ma kwada keto bi magi ukunu moso ne man keto bi a woye to so agina mshani shu wafa ne ho wo be fami akopira mi akwada bone osi ebekọ 9 club ebekọ first trap asaba so ho ne yesa no be hwa wo so ne moso papa bi wo hurisi anu akoto wo si anu apete akwada ne de ne ho hadio oyo ba bi otimi ne ho emba bi obudi mu empam de me mobo petere mi hunu hwe na yo akwada we ma hwe a wono ane bekum ye ti asem de ye aha na asem de wono na chese wunim be ma ne ko okodi nyina no eto da ya na mpam de nso ka o maka tro se sa no aya cake ma me ya asesam kakra unyini oti azie me de me yesofo ma me ne mom wan samaware ne nko ade e pa cho bibia wo be ma ne ho bia ye wo dia sanso na be ma na bibia wo ho bia ye ne dia enu nti eye me mfa ne ma bi nsiesie okọ abonti na obi ko bia bibi so sa kire na o hwa no akoka abonti mesra opa o kire se empana ne mobile phone girl nanso ma me wo de nka won ha no a live girl fried rice girl so se me ira adwo otifie no wala simpo ni bi oboka wa abonten de ne ma ne boka eniema bi ama me wonya ne fie no ne ma ne de kwa abonten enti frase ne sesa ne yemem yentie last verse no be compare ne yere no ene ne mpena no no hwe hunu se eniema bi ya na ne mpena no ma ne ye no e de ka ba fie enu ntima me so wanhwe yi a enkola school fees ni nyina be kwa akodi mpena ho so wanhwe ni yi a ejapade bi e wosam ye no enam wu su bent wanhwe e betimi akodi mpena ho enti eteki be ma obedwina compare emani mienu no ahunu se da bi opon bibia mu no me yire ntimi yi levi empra betu yi levi okay me feel you 98 what's your say enu nto se empna no kura aduane kura wanhye da nimi ye enti na me ka tro no so ye ba warefo ani nyina ka ho maame waduane de enkwan ne so foma ma ne mpai se ta woti ase da bia ma ho competition e wose mi kunu didi enti choba bia ne din ya me de restaurant bi wata chima friend didi good o se didi fine to se aponche nkrakra na yire de bon kwan na otimi se nkwan na wo pampan enkwan ne timi gye ne nsa ne nan wonam ba bia no ohwianwia to so hwe sa ne ma we nyina na kyese ne obegyae ya wafa na yire Adwoa erunti maame ne ameka dro nie ejina wa wo so eniema wo beye no ene be kire se be ma no be kwa abonten anaso obetere fie Okomfo Kwaadee osi Adwoa ye meyire ya ye mempena aha
FM. I'm doing a breakdown no with the ABC. Frame Nebra Homano so Silver 98.3 FM. Hello. Me ba cho dini baby akasa free. Acha from a fanboy in the free in Carrier. Fanboy ba cho intio. DJ came more about so power my son Uji. Now some segments we know me I perceive say within the I feel gonna ready. No conquer the whole of Ghana. Amen. My team you must hear but we say now here to say the same the blue or hen baby across all the two and we see the way and 3 more. What do you mean? I'm sure I know okay some attention. Miss Bida Semini and I'm sure you boom hello. DJ KA. Me feel you DJ love mamintio. Oh boy, you my amin shirao. Veda say. And you me bo abaso. Near my pa away. I mean chira away. Answer what boy you what I boy and what's I did 2 level. KA. One of the say what me da say. Hey, with you. You okay, me da say. Me da say DJ love no you are more so no subuto ya cha rock master. Hello. Me ba cho din baby akasa free. Minion pa cho mi entio. Well, you made a Yamishra. You my papa. Now, Bibi. Some of you in my record, they make a batch of me, and that's a good one. Ren one of fun to Kwamo, Miss Rowe. And to call me anyhow, Matia, Meda Sepa, David Shaw.